Informasi pertama, saudara, kericuhan mewarnai laga Persib versus Ratchaburi FC atau FC. Sanksi berat pun kini menanti Persib. Sejumlah supporter dari Tribun Selatan Gelora Bandung Lautan Api turun ke lapangan usai laga Persib versus Ratchaburi FC pada leg kedua AFC Championship 2 Rabu malam. Usai laga, para pemain Ratchaburi dan juga wasit berlarian menuju ke ruang ganti. Namun para supporter yang turun ke lapangan meluapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit asal Arab Saudi yang dinilai keputusannya merugikan tim Persib. Sebelumnya saat pertandingan berlangsung, sejumlah supporter melempar botol air mineral ke dalam lapangan dan juga menyalakan petasan. Atas insiden ini, sanksi berat pun kini menanti Persib Bandung. Menanggapi sanksi tersebut, Persib akan melayangkan protes resmi ke AFC terkait kepemimpinan wasit asal Arab Saudi. Menurut pelatih Persib, banyak keputusan kontroversial saat laga Persib versus Ratchaburi FC yang merugikan Persib. Unfortunately, I cannot talk because I have long list to talk, not only about many things. But we will send this officially to UFC. I believe they will reply. We will look into it, but nothing will change. Nothing will change. We are eliminated. I think that problem was the first match. In first match, we were not up to the level. Doesn't matter what. Now we are focused here in the league.